puting memadakan. Bila besusuan naik holo kadelem, jangan besusuan diamin ke depan. Ngaran ari dingin kalau bina ulun manunti umpat manyusu wadepian. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada bapak ibu di sini sabarataan, baik kenang di kiri atau nang di hadapan, atau ibu-ibu di hempinang berdudukan, atau ada bang jua ading duduk di lelongkang. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan, ini nang pemula kami mengucap salam. Jadi nang lawan pian di mana aja bagana asal nang mendengarkan. Jadi nang salam kami hari ini dijawabkan. Ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Jadi sekali lagi ulun membulikiakan. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu terima kasih ulun mau ucapakan. Lawan bapak ibu nang sudah menjawabkan. Lalu kita berdoa hari ini sabarataan. Berkata bang kita tadi menjawab salam. Mudahan sabarataan kita nang panjang umur, mudahan nang sehat badan, mudahan kita selalu dalam lindungan di mana aja bagana selalu salamatan lah salamatan. Pertama-tama ulun mau ucapakan ini segala puji bagi Allah. Dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad, Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat, para tabi'in, para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur pastinya sabarataan, karena hari ini kita nang bertemuan di dalam acara resepsi pengantinan. Walau ni harinya cilai guyur hujan, tapi nang kada apa-apa tetap alhamdulillah bersyukur nang lawan Tuhan.
persoalan karena pang di sini sudah nang betamuan lawan bang kami kita nang bedapatan lalu alhamdulillah berataan diucapkan kita berjumpa di sini betamuan ini nang bertepatan pada hari Senayan lalu nang tak lupa kita nih berdoa pulang sabarataan berkat nih hari ini Pak Ibu harinya hujan mudahan berkat hujan rahmat diturunkan mudahan berkat hujan membawa keberkahan ini wabil khususnya mudahan nih acara ini dilancarkan mudahan nih acara diberi keberkahan lah keberkahan jadi madihin ulun mana rasakan tadi nang pemula sudah ulun mau ucap ini segala puji sudah dimulayakan lalu nang kedua ulun mana rasakan ulun nang tak lupa hari ini berucap mewakili kekawanan hari ini sabarataan kami terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang karena pang di sini kami nang sudah diundang lalu alhamdulillah kau mengabulkan pastinya hajat sampian lalu nang tak lupa kami mana rasakan kami minta maaf banyak nang lawan pian bila nang hari ini kami ada terjadi itu nang kesalahan baik nang sikap kami atau nang tadi ada isukan tak gencang makan nang jelasnya kami minta rela berataan bila dalam pertemuan ada maulah pian dalam hati kada nyaman nang jelasnya kami manusia biasa itu nang kada luput dari nang kesalahan mungkin bematihin kita satu mat aja dahulu nang pamulaan jujur cilai ulun sedikit mengisahkan mulai awal datang tadi hendak bah kami lawas sudah menahan mencari WC cuman di betang ada jamban liwar tinggi banyunya pulang kaderesan kalau pina tuh tak cabok harau nang belemasan jadi mulai awal tadi ulun datangan sampai nih bematihin masih aja ulun menahan jadi lawan pian ulun mau memakan barang itu di rumah kalau pina ada WC kainah dipadahakan kasihan bang ulun amun talu lawas menahan kalau pina penyakitan ujar nang betu marin dokter pemadahakan lalu nang tak lupa kita nih hari ini berdoa sabarataan nang mana nih nang gering mudahan disehatakan disehatakan lanjuti kepada bapak ibu berataan nang di sini ulun nang tak lupa menyapa berataan pastinya tuh hari ini bubuhan lungau tak kumpulan nih saruan jadi tuan rumah ulun menyapa pian adakah tuan rumahnya di sini nang bedudukan jelasnya ada saumpama tuan rumah di sini nang di hadapan kami terima kasih banyak nang lawan pian awal tadi datang sudah disuruh makan berarti nang tuan rumah dasar baik berataan berarti kaina bulet kacang pulang dibungkusakan dibungkusakan tak lupa ulun memadahakan ulun ini madihin pastinya pamulaan ini panggungnya ada di andak tinda tapi tindanya nih berlubang sehingga pang
lulus cilai nang penyu hujan. Tapi nang ada papa untung juga ada tindak sudah disediakan. Walau ada bepangbong di ora kita balik caklih betis kita tadi mulai pemulaan. Tapi nang ada papa kami bersyukur benar untung juga pian sudah ada menyediakan. Kita nita kumpul cilai arinya nang hujan. Jadi nang tak lupa sedikit mengisahkan sebelum bermadin cilai ulun nih berjalan. Melihat nang dihembin ada acil besesuai. Jadi nang lawan acil sebuting memadakan. Bila besusuan naik holo kadelem, jangan besusuan diamin ke depan. Ngaran ari dingin kalau pina ulun manunti umpat manyusu wadepian. Jadi nang lawan acil ulun mau memakan. Kita nih berjumpa ini sebertaan. Sebelum mandihin tak jauh nih berjalan. Ulun meminta maaf bila kaina tak salah nang dari ucapan. Karena ulun mandihin kadang memakai buku kadang memakai catatan. Imbeheno kana beheno luput jue. Istilah tupang kata madihin behepalan. Cuman nih sekadar cilai bentuan Tuhan. Alalo alhamdulillah ulun mau ucapakan. Namana di Suberang kasini nang bakumpulan. Jangan terlalu jauh tampulu bemadihin hari ini ditampilkan. Jam 9 tadi nang 30 menit ulun malihat di tangan. Berarti setengah 10 hari ini dimainakan. 15 menit sudah madihin berjalan. Cilai ini harinya pian bang marasa kalau kadinginan. Kami mulai bisukan rajin nih orangnya banyak tapi sapalih malan dewan. Jadi kami cilai hari ini nang datangan. Nang mana nih aku nang hajak ada kadinginan. Lalu alhamdulillah cukup nang hajak kami lawan bebuhan penerbangan. Jadi nang tidak lupa berlanjut ulun sapai lawan bapak ibu berataan hari ini. Ulun menyapa pemula kepada bapak-bapak nang ada sebelah kiri. Sidin pina kadinginan cuacanya tak dingin. Jadi nang lawan pian ulun sapa tupang pasti. Baik nang bebeju habang atau amang nang betupi. Atau hendak beruku tangan kiri memingkuti. Atau nang bakacamata tak lupa ulun sapai. Acil tu nang betas nang manying singpang beju. Cilai liwar tak tinggi untung cilai tu sampian apam kada tak iti. Jadi nang lawan ibu dihembin hari ini. Nah bagus kaya acil menyusui anak sidin. Niat nang laki-laki mangai dibawakan udut tuyat nang hari ini. Jadi nang lawan acil sedikit ulun padehi. Nang ada berataan nang ada hari ini. Kita harinya dingin bilang ngalih tuh begawe. Baik pian begawe anak aja ditambahi. Alah ditambahi. Jadi tak lupa madihin ulun lanjutkan kepada bapak ibu pulang seberataan. Nang ada dihembin lihat hibak besusunan. Nang lawan pian ini seberataan. Ulun ni berucap kita nang bemadihin pemula nang besapaan. Kaina nang bemadihin 2 kali dimainakan. Ini nang pemula sakadar himbauan. Adakah banyu aqua tuan rumah menyediakan?
barangai pangsa puting khusus gesan pamadihinan karena tuh merasa sudah karing butuh akungan jadi nang lawan pian ulun nang Muhammad mananggar butuh akungan tatawa acil ngene jadi nang lawan acil bagus bener tuh bang awak kawa pian liati ujar lamak mungkal dasar untung tuh nang laki bila membunuh Yahudi kita nang kada rugi apabila hendak membebab cilai jangan dipilami jadi tak lupa ulun meneruskan kepada bapak ibu ini sabarataan amun penyukupi ulun kada bisa memakan jadi nang lawan pian ulun memadahkan amun mangai benyukupi mengawasi nang di dalam jadi nang lawan pian ulun memadahkan baik benyu aqua atau nang tu benyu teh sacangkir diantarakan supaya madihin kita kawat harus berjalan amun benyukupi dasar busur kada memakan kalau bina imbah meminum pamadihin kasusurupan kasusurupan jadi madihin ulun meneruskan kepada bapak ibu nang pian tadi subarang nang hendak bulik mairit anak bebinian mudahan to nang mana pian nang jauh saruan mudahan pang bulik beretaan salamatan kami hanyar perdana masuk pang kasini nang kaya nang jalan hutan tapi alhamdulillah jalan nang kada sakit betul haja beemparan lalu alhamdulillah kasini salamatan jadi nang lawan pian ini sabarataan baik nang berduduk atau nang berdirian lalu terima kasih kepada pemendihiga nang benyuma antarakan membawa sakutak langsung dikuyakakan jadi nang lawan pian pulang mangai dicucukakan oh dihempas sidin lalu terima kasih banyak nang lawan pian ulun nang tak lupa hari ini nang mau ucapi kepada buhan longau beretaan hari ini tampulu pang pian tak kumpul tuh di sini alangkah pang baiknya gesan pangantin baru kita doakan tuh pang pasti jadi gesan pangantin bila ulun berdoa amin akan sabarataan jadi cilai doa ulun memulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mudahan pangantin inya laki binian selalu panjang umur mudahan sehat badan mudahan pangantin hajat dikabulakan mudahan pangantin rezeki dilancarkan nang apa usaha pangantin diberi keberkahan mudahan pangantin inya rohoi rahayu mudahan tuntung pandang mudahan pangantin inya tuh menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan dunia wan akhirat pangantin nang salamatan lah salamatan terima kasih pian nang ulun mangai hari ini mau ucapakan 50.000 sidin memberi sawiran istilah tupang kata tambah kadinginan jadi nang lawan pian langsung ulun doakan haja nang hari ini mudahan pang pian sehat setiap hari dimana begana selalu dilindungi baik nang anak pian atau jua nang bini mudahan pang pian itu nang tu pastinya dilancarkan rezeki nang apa usaha pian mudahan diberkahi mudahan pang kita hajat di
dikabulkan oleh ilahi Rabbi. Mudahan sabartaan kita kawan naik haji. Allah naik haji, aja kita lupa ulun mau ucapakan kita nang bemadihin tersungsung memulayakan karena nih harinya pinanang masih hujan. Istilah tupang kata biar nang bemadihin kita sampai kamarian tetap haja matahari kadem memanasakan ada memanasakan acil nang baju hirang lawan laki bergepan. Jadi nang lawan acil ibu nang hari ini nang membawa anak baik nang sudah menyusui. Mudahan anak pian beretaan hari ini, mudahan topang kinya cilai nang panjang umur anak pian sehat badan. Mudahan pangkinya sekolah pandepatan, mudahan kaina sukses beretaan ke masa depan dan mama abahnya begawi para jakian, para jakian. Aja dimadihin ulun mana rusakan jadi nang lawan pian tadi geser pengantin sudah kita doakan dikira madihin satu mat kita bertahan sambil nipang tiis atau waktu benyutih tuan rumah maulahakan julun benyuk upi kada bisa bebujuran jadi nang lawan pian amun menyediakan kopi dikira kita dedetuan jadi nang lawan pian ini saberetaan lalu nang kita doa pulang nang nih hari ini pastinya mau ucapakan mai terima kasih banyak nang lawan pian memberi ikmat dihin nang ini pangsawiran tadi nang berwarna biru sidin nang berwarna abang jadi nang lawan pian tak lupa ulun doakan mudahan sidin panjang umur sehat badan mudahan rezeki bertaan dilancarkan nang apa usaha diberi keberkahan mudahan amang nang tadi selalu dikuatakan sehingga tuh nang bini tahun ini betianan Allah betianan aja tak lupa ulun mau ucapakan sekalinya tuan rumah memberi berwarna abang jadi nang lawan pian ulun nang mendoakan hari ini sakaluargaan mudahan hajat pian bertaan dikabulkan acara hari ini diberi keberkahan dunia wan akhirat bertaan salamatan lah salamatan aja tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu-ibu di seberang berdirian selamat berjumpa boleh harinya hujan jadi lawan pian ulun menyapaakan lalu nang tuh di muka lalaki nang bebini di sini nang samuaan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan mungkin nang bemadihin satu mat dulu bertahan karena hari ini kada tapi talu lawas kita menampilkan karena pangharinya buai nang pina hujan istilah tupang kata nyaman nang di kalam ulun bini beragapan jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan jujur nang mulai tadi anak bang kami di manahan imbah bang kami ayo habe madihin pulang nang dilanjutakan jadi lawan pian ulun mau ucapakan pinanya ini berduduk nang hendak tuma irit bak kami nang karumahan jadi nang lawan ini jangan digeni iakan kalau pina imbah bak kami sidin membesuhiakan membesuhiakan awan aja dimadihin
ulun menerusakan padahal ulun bakami katujuai di Jamban karena di negara juga banyak tupang jamban cuman ini harinya mangai nang turun hujan turun tuh di paring dasar lincah bebujuran kalau pinatu tadang sar timbul licak saikungan jadi lawan pian ini saberetaan ini puhan kami ramin mamut topang kami bilang kada sing hitungan ayo sekali lagi befoto dibulikakan 1, 2, 3 kaina dibesohakan jangan bangsa kader lawan mata manyilawi istilah topang kata sidin imbah mamoto harau kada membesoh tadi jadi nang lawan tian kaina nang foto kami dibuat nang digaleri nang membeli bepayong pinanya nang hari ini Dina hendak bakame sidin nang manggeni bila pian ulun bakame hakunlah manggeni bila imbah bakame kaina ulun dibesohe terima kasih mangai ulun ucapkan kaina imbah madihin hakun nai ulun berjalan karena bang payung sidin menyediakan jadi nang lawan ibu ini saberetaan sebelum bematihin hari ini ulun bertahan ulun nang tak lupa membawa sampian berdoa samuaan apabila ulun berdoa amin akan saberetaan makin banyak beamin insya Allah doa kita dikabulkan jadi nang tak lupa ulun mulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan saberetaan kita nang panjang umur beretaan juga sehat mudahan bang sehat kita nang walafiat mudahan nang sehat kita ini di jalan taat mudahan bang kita beretaan kabul hajat mudahan bang rezeki beretaan meningkat mudahan bang kita beretaan kabul hajat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan saberetaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan beretaan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat lah ke akhirat lalu tak lupa ulur melanjutkan kita nang bematihin satu mathulu betahan kaina bang disambung baik buai salawatan jadi nang lawan pian ini saberetaan ibu nang dempem pipi hanya nih pang detang jadi nang lawan ibu ulun menyapa pian beda dua ibu ini bibir sidin habang-habang istilah kata kayak belongan hayam jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan cilai pian bulan ini betiana jadi jompa 50.000 diberi sama kita nang bertigaan istilah pangkata jakanya jelma dihin sedikit ditambahiakan tapi nang ada bapak cilah nang begayaan kami terima kasih langsung mendoakan jadi nang lawan acil mudahan cilai pian sehat setiap hari mudahan bang pian tambah disayang laki mudahan bang pian dilancarkan rezeki mudahan hajat pian dikabulkan ilahi mudahan beretaan kita kawan naik haji jadi nang lawan acil umi terima kasih hari ini nang mau ucapi sidin memvideo paksa nang diulangi jadi nang lawan acil kami terima kasih duit nang sudah memberi mudahan bang pian sehat setiap hari di mana begana
selalu dilindungi, mudahan kuat terus pastinya tunang lagi, sehingga bedianan pian pulang tahun ini. Jadi nang lawan acil mudahan tuh ditambah terus pian rejeki, mudahan beretaan kita kawan naik haji. Ala naik haji jadi madihin ulun mana rusakan, jadi nang bemadihin mungkin satu mata betahan, tadi kada betahan karena acil nang bungas jua memberi sawiran, bila ada memberi kada nang beempihan, marahan nang hari ini kami ulun di dalam madihin ulun mana rusakan, cilai nang bemadihin kita nang begayaan, istilah bang kata menghibur buhan pian, kaina cilai pian pastinya lawan kami kada terakhir pertemuan, pabilanya pian lawan kami kagenangan, kawai buka di YouTube insya Allah ada muha-muha buhan pian, istilah bang kata pertemuan hari ini kita jadikan kenangan, jadi lawan pian berdoa sabartaan, mudahan nipang kita panjang umur sehat badan, kaina dilain waktu kawa pulang betamuan, ala betamuan jadi madihin ulun nang malanjuti, jadi nang lawan acil nang tak kenal hari ini, bila pian turun cilah nang hati-hati karena harinya hujan, kalau pina terdangsar harau amang maambili, aman kawa maangkat timbul bayi radara kaina nang tunggung pasti, jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan kita nimadihin satu mat hulu bertahan, karena nih jam 10 lawas benar sudah menahan, jadi nang lawan acil nang mulai beisukan, nang awal bang tadi kami hanya datangan, sidin sudah tak kurih nang memberi sawiran, cilai terima kasih ulun mau ucapakan, sidin adalah bang laki paman beisian, jadi lawan pian ulun mendoakan, mudahan lagi pian selalu dikuatakan, kaina cilai pian mau pulang bedianan, mudahan bang pian rezeki dilancarkan, usaha sampian diberi keberkahan, mudahan sabartaan selalu dalam lindungan, dalam lindungan jadi madihin ulun melanjutkan, kikira bemadihin di sini hulu betahan, terima kasih banyak lawan pian beretaan, nang mana gini duit nang memberi sawiran, ada 50 nang ini dalam kantongan, karena tuh diberi kami sama beretaan, lalu nang lawan pian ulun mau ucapakan, ulun minta maaf di sini nang samuaan, ini nang Amang Idris membisiki hari ini, nang ada di muka nang maingkut bang anak, ujar cilai nang laki-laki, ujar muhapian mahirip nang bisa sapian, ujar nang ada di TV, adi genang-genang sidin sudah jua belaki jadi nang lawan ibu kita nang hari ini, mudahan bolah pian sehat setiap hari, sidin tuh kisahnya haja memicik HP, padahal mandang ngarai bang kita mangai mandiri, jadi nang lawan ibu kami doakan bang pasti, jadi nang lawan pian ini sabartaan, ulun membawa pantun dahulu nang panutupan, karena mang betis ulun mulai tadi gelitiran, jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, tadi nang
Bila jerujuk ya ulun daun jimampai Paikat lagi itu dedayan kain Babilanya jodoh hari ini tupang sampai Sampai menjelang pastinya hari pengantin Si 45 ini kuriding kata Ada patah sabila andaknya dihingga kaca Kita beretaan hari ini mendoakan Mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah Mudahan tuh pengantin selalu bahagia Lalu terakhir ulun mau ucapakan Amun nangai pantun terus kita nang tumadihin Kade nang beempihan Jadi sadang besatup satu mat ulun betahan Wassalamualaikum mintarila beretaan Ilahi Terbang besatup suara bertahan Sallallahu alaihi Nabi Muhammad